کێشەیە تونەبوونا ئەلێکتریکا حکوومەتێ ji hêlekî ve û keysebaziya xwediyê jenetoran ji hêleke din ve wêneya havîneke zor li ber çavê xelkê bajarê Qamişlo dineqişînin. Bedrê 80 salî, tevî temenê xwe yê mezin, neçar dibe rojane jenetora xwe ya taybet vêxîne, da ku av û elektrîkê bo çend demjimêran ji zarokên xwe re peyda bike. كومينيت شمر نكر هم چون بلدية قومي حلقة جوار بينن وبقضية الدم هم بكهرباء كهرباء متنا حكومة تجي روجي عيدي وحرد روجي عيدي باش بون ساعات كيد هات بيشتي عيدي نما كهربتي اما طوركي بتشو كريوة مشخور دانية ام شخور جاري بشفيت خن وامولو معنا ورجاما جواي الموتور كيش مربينن تevî bang û gazinên berdewam ji du mehan ve xelkên taxa Kornîş bêyî elektrîkin. Ew jî di encama ku jenetor ji taxa wan hate rakirin bêyî ku tu çareserî hebe. Tunebûna elektrîkê tê wê wateyê ku av jî dê tunebe û jiyana xelkên taxê roj bi roj zehmettir dibe. بلوكي مني وشريتي مني كبلي مني حيوان طابلا اي منكش افقش اي علي بي حاريني دور صد وحفتي مال حفتي بيج مال ام بي كهرباء انكا بي مولدي بطارية كخا ام بي خنو ام برنشتينه خدي بس بيز رامم ام بي اوفن كام تشبكن اوفتنا بي اوف جيان نابي مجل كرنا غسالة ناشغلي اوفتنا كوي چه بي Sedema sereke ji tunebûna elektrîkê re li gor berpirsên rêveberiya Xweser nizimbûna rêjeya Cemê Feratê ye. Yê ku ji hêla Tirkiyê ve ji heyama çend mehan ve tê birîn. û eger çareserî neyê dîtin, dê encamên xirab her û her zêde bibin. Arya Hacî, Kurdistan 24, Qamişlo.